Pušenje nije jeftin sport i svakome tko je stavio na papir koliko mjesečno potroši na cigarete se sigurno zavrtilo pri progledu na brojku. Međutim, svaki užitak, a pušenje mnogima predstavlja užitak, košta. I dok neke cigarete ne koštaju puno, druge su pravi luksuz i za užitak u njima treba izdvojiti ozbiljniju svotu novca. Ovih 5 cigareta košta pravo malo bogatstvo. Jedna cigara ovog brenda prodaje se po cijeni od $1150 i jedna je od najskupljih na svijetu, pa se godišnje proizvede samo nekoliko kutija. Dužina ove cigarete je 21 cm, tako da omogućava dugotrajno uživanje u duhanu. Ono što ovoj cigari daje posebnost je doza Louis 8 konjaka, a samo 100 paketića njih izađe na tržište godišnje. Pakovanje od 20 komada košta $15.000. Ovo je jedna od premium cigara koja je među ljubiteljima duhana među najomiljenijih. Zbog svoje popularnosti je često i kopirana, pa dok originalna Cohiba košta $1150 po cigareti, njezina mnogo jeftinija verzija prodaje se po cijeni od $50 po komadu. Vlasnik kompanije Fuente osmislio je ovu vrstu cigare u čast svog oca, čije je ime i dao. Iako je napravljena još 2001. godine, serija je zvanično predstavljena tek 7 godina kasnije. Jedna cigara se u prodavnicama luksuzne robe može kupiti po cijeni od $85. Ukoliko volite dugačku cigaru u kojoj se može dugo uživati, vaš idealan izbor je ova cigara koja je dugačka čak 24 cm. Nažalost, jako ju je teško pronaći jer je među najrjeđim cigarama na svijetu. Može se kupiti samo u određenim prodavnicama i to po cijeni od $80 po komadu. Ako vam se svidio video, ostavite like i subscribe. Također pogledajte i ostale klipove na našem kanalu. Do sljedećeg videa, pozdrav!